Enti ebe say Agya Nkuto no no the sa attack no e ba ye. Okay. E no no so de ahia no. Ba ba say ba bi adu no. Eni ye enya. De bia me say Christopher ye omo a ene opese oba Christo. Okay. Na ohu bibi say so hu. E de say Christo mu kura to kwana ho. Enti santa ye ya de ye ka say Christo nti meja manaka. Akwa basonko enkoma wa wo hwe mesabre ewotuma gin HS so na ebusuafo kame akwa akoye se Agya adare butubutu ewa asofo mienu entem ye papa computer man ene ebiom nso Agya Nkuto no enya de se ano babadwo eye ene echenkentokwa de kenimsi nipa mienu eko a womo eko ane ne ye kakra womo twa so bai se etimi fori akoko piemu ema eyere ne abusua ensuso ehu bebagimu ebibia na chese kai hunu se ensem no enya esiye na ye papa computer man de nsem bia batu Agya ebra chese Agya Nkuto be retaliate ye ese wono enya de se law school wako eye ebiem nso enya de se wahia no na ye ne baby na oware a woto nsa ede efre no ne won nsem ma Agya Nkuto gina so ka se wono wo betimi aya na se nsem bi wo ho no mo bepiepie so ede a kire Ghana for computer man ne ho be mampo ne nya de se betimi asore na wone ne yire ade no nam so ama computer man so aba abonten ede ne nsem abetu Agya na abusuafo wo kire ma na chese wono Agya Nkuto no wono wo ye nchine kura nka wa yire mu na wono computer man so woni ni nya kafra esan se wo se nipa no enya wo kwa no ne wanyu wo yire ye wo busuafo wo ma no yi wo mu si nchen because wo mo na mo enye de nka ba wo yire san se wo yire ntime ehunu nyansa kanya sasem bia fa ntu tirima woni se mmienu nyina na mokọ na ekra na enti na chese wo de ebe mema na busua ensem a ye computer man ebiebie so no me ka kire wa wonum kura ebetu na so yogo tie fefe no nkasa ne numuto emra ye ba ye betu aye nsem no eso kwasia hwe ne yire wa ye yire tse speaker sisi ye Adam hu Agya Nkuto me de me di watam a me di watam ma no sra wo maame wo ye wo ma na me yi wo mafiri wonya kwasia ba jimini ba dodontie da wachi no ntimi ntu okrofo wo Agya Nkuto kwasia mpanyini entwam asambe na woni meje wo afa me bebie so wetie ne yi for bie so emaye me ne wo kasai eno na me wo fa ase meje ye di ne na wotwe ye mu se Agya Nkuto kwasia mpanyo dontie ohun fi ohun kro ohun asene te se aboa tetedie a woda sumuna so asemo wo kwa yiye no so firi kumawu na me ni mejo bebia nya me chia ka wo furu ka Awurade ma nya ase de na won tete wo furu ba ye tai sa wo mro homa se na won ka wo sofo panyi de se me ya wa ba me de me sa go su nya me chia ka ate wo ni fa de twa ase ni wa wo ni ma ba ka kire me se me ya sofo pa na ka se me ye wo ni ne wo se aboa wo ba kana me nkan te se no me nya platform so na me kire wo Nkuto se metete se nam wo tibi kura mpie da na ma akwati aka ko heotu mu wan ne ebu ho okokoma wo osi ho no wo jimifo ate se amanfo kan asem ana me se be sum wo TV bi ntino ayesofo djuma Monday bia metena so ya de ntime ma platform na me mfro na clear air oni be ne wo wan clear air na me frɛ Kennedy Afepoku apostle general e wori nyansade atu dwom wo wie ya na me ya me baba ko me di ne ho ya good man me di ho ya se de me no tie me ba kumase wo po na wo bo me ne captain smart ma metime tene kumase me no kwa ahia ye nche me no di nkomo fra me fra wo fra me papa wo nya me djuma ko nti senka wo bi mpo ebe se me a enka mana mfa wo good man no so mfa me se na wotimi atena se ebusebusa Agya Nkuto mo keka ansem na se kofo bi ba keka ansem me fra wo life so what me papa computer man o fra me fro na ebusia se de wa wo de oya waso ekotie ye na Mr. Ben Bruce e wa ha me ne no ebedo emu esuko Agya me mo akwa ya me de bibia bokọ de adom obo ade daroma ye da Kristo ase now we can to say bokọ nyoma na wa around na wa bibia da de kwaso wa na 2 legs oh Debbie oh yeah 4 legs Debbie hey we have 2 legs Debbie we have 4 legs Debbie na ya 3 legs me ya one and then 1 leg wona na ya ba ko nti 2 o na 2 1 pair nti na double na Debbie na me nye double we are single pair a chief for Matthew na ye papa computer man nsem a wodi ababatu Agya with the response to Agya Nkuto say na wo hu esi efa na nkasa ye me ekoyi etwa ye so penny
Mechia otiefo. I mean, me who baby and some no air corner ya na emi na kakra. Na me nwa so say so called a Christopher na afi de ye timi ya ye ho to this extent. But we say Agya Nkuto ye very serious allegations against Computer Man. Okay. Say on call law school biya and no very damaging. Okay. And a criminal po. Say Agya Computer Man ultimately prove it so a law school. It means say you are what ridicule. Okay. Into what me take you on. Okay. Sometimes you are not kasa na ya because sabe only na go school. Jumo ye no enyo na ne ye. When you asem just go straight to the asem na o kan. Ne nsem ni bi ye wo se woni mu no ba woni ni hia ye. Minimu me hu da. Okay. Mini wa hia da. Na ya kasa of force da, which means a minimum to some extent. Okay. Because communication, no, it can be verbal, gestures, on phone, everything. Okay. Na me kasa minimum, na kasa me no kran kasa da. Ye share da. Ye mo put da. Mo from Da bi minimum baby kra wo. Enti kasa na kasa baby Agya Nkuto de e buy. And them say, e no na share Computer Man e before no so kan say bi but mesre. Wa ho, ye ebusuan baako. Sebe eye Kristo ni yesom enye nipa ni yesom enti em say ye ya no ba bi edu no eya ye tan kakra omo nyina ma akoma mrafem na ye nka ne say Kristo fo asem ba sen ye beka no sometimes asem ye ya ba so o Kristo nti na jemo eno na chese we Kristo ni but enye say asem ye ye nti na oso wo koso ye say bonafo e be fa wataya sebe untu mrikado ho kwachekwa ni nachi. First of all, obefa untuma na ni atare no wachesi na no wachesi akwa because also do ho side nachi e beka mu enu nyina eden. Maboda miti. Computer Man or senior man. Ma Agya Nkuto entwetwe ni nko ba bi a ompese okọ. Kasa ni bi wo ano ohye kakra metie, ano ohye. Enti ese yetimi tone down ne yehwese we ebe. Na aya asofo mienu na monya aya asem aya na empimpi no se entokoba afam mienu entemu a se wo mo a ede wo mo besi wono na wo mo a etwade abo mo no de bu be hu na fe ye the third party ebem yire ane ye etwe ni bem ekunu ane ye etwe ni bem ema ane ye etwe eye wo bem with that aspect no etwe ye me na woni me anya adenti na woni me nko na wodi me yire ebe fore hu wodi me maami bi be bata hu wodi me papa bi ebe bata hu no ye na etwe ye There be personal life. There is my personal life. Okay. Oh yes, na sabe o ya me yire can take you on. And no na nkofo ni no. Okay. So wo ka bibi na sabe enye no kra metimi ahya me yire echi maka se kwana ko su papa no. And that possible. Okay. Enti wo me po de yare awo ana say bibi a enye uni control over no. Ye mfa kan sem nchobi. Okay. We yes a dangerous thing. Me de bi a me se ma hu obi a ode awo atwa mpo ba ne ma sex obi awi. Within 1 year. Ma hu bi da. What I say? Ma hu obi a yare, obi a fuche. What dey sere a ene nipa so ye we what I say afuche. We say be enyo no na operate yare ne ba na ho. E ya de e wo ne ho. Ina nyame a obo wi so ne asase. Oni mi ti ade no wo ne ho. Sometimes who so be yare fancy na say obi ti ensem na wo ho no asembe na asi. Eno na asi ye ka. Na fe ye divertical private life a ye be what is no madi. Asema enyim ni e ka. Nia wonye ni e ka. Esa so a emfa asundwe emba. Ti asem na wo ho no eno na asi ye ka. Na Ghana for do na tie eye enso wo mu hu ni se e kan akoye se in the first place no na ye papa Computer Man anka wo no den ka ya asundwe na wo pe wo hwe se nka pere ye ni din ye ebeko by with the response Agya Nkuto di by no na ma enne ye Computer Man so eni abra wo biebie ensem eso na no na do na ebusa ese even with senka wo bi anka wo pass udi na said the wo pass udi dia man no one pass udi krampo na e was say won so ni go into a year the same level the same a year place say and e won pass udi dia violence dia na ye nyina ye nko the same ne pass say na make say Computer Man sabe oba kizosumo epani kakra ti bi won man say go tone down but you see who attack obi integrity are difficult to for some back down school amaka o se men ko okay Adiam eno ye
personal attacks okay one here one no better why I say because no not just say who put my credibility at stake okay because I just say you make and try to make and also the yes thank you yeah me so me da do ma no okay nti wo say me so no me defend me ho na me kire say wo mom na wo nye obi ya nti e be say eja Nkuto no no the sa attack no e ba ye okay e no no so de ahia no ba me ba say ba bi adu no eni ye enya de bia me say Christopher ye omo a ene opese oba Christo na ohu bibi say so hu e de say Christo mo kura to kwa na ho it santa ye ya de ye ka say Christo nti me je manaka me the computer man me ni person na make catch no say on ka che eja Nkuto say on ka she nkodu Christo nti wa je mo after all ono e na say approve say akola no ni owu ye no whether or hand in it because obi a wa be hye wase a wawu a ukọ wo hanka ya pamo a serious issue me feel say Nkuto say na oye mature kakra quickly no wo be run to computer man because no wa fa ase na asofo to asofo ya ka say oh eja wo de di manim na ye hu ne be no simple je twa so na ono no wa fa ase say wo de ne kwa wo na wa na e ba be di wanim na wa what is it ono ano ye any branch say na no kwesi ade na kokkohwe Agya Nkuto ni line ni Facebook pages ni bi de na ejai ayese kuti abode wo mo ebo bi e wo honom na ebi kire ma we don't have time for silly assault ebi no nso so bebe kasa ye e wo ekire ana chese wo mo ekire ma ono so ba ya wo respond to say ye kasa ye ne yire ho sheda nye fe no na say the computer man si kan ye pass obi yire te say speakers we na wo no yire kire wo attack me ye dey am smart attack you see bema bia wani onyam ye wo yire okay de bia me say bema po de sebe won sha atare papa ma wo yire sha atare papa okay twika ma yire twika because obi ti was wo hu ne yire a wo be ko achi eno ye anyonyam shekese ye enti wo attack me yire a esinse nya wo attack no de wo attack me me ni problem ba wo court me yire dia na ne ejana setting o de go me yire de oye anyonyam a nyame ede na akra okay enti wo hwe na wo yire ho tete a wo be ma na wo ni nyansa eno na ma na wo hwe na obi run wo yire dawa na wo be ma na kasa wo ni nyansa na se be ma wo be tina wa hwa ma che se egu yire ho fi na se wan kasa aka obebre yeah because women say wo hwe wo yire ya wo yire timi de anyonyam e ba yire bebe say ne yire kwenti de wo so obi timi ko ya de say wo yire nti me de achawo emma omo ye the beauty of God benkofo ni omo na omo hye Nyankopon wo hwe ma se no nam wo mto kama ni nufu ye ne nam wo ya wo hwe say nyame o taste what I say me say bo nyame ya baso wo say nyame o taste me bo ne sam o taste enti wo hwe wo say nyame ensan wan san we de efe say na wo tie nyame o taste anabo sabe pepe no ya de nkomo no e banana me ka se eye ukọ eye papa Agya Nkuto ni Facebook eye Power TV Ghana wo mo de comment bi ba ye obo no mo assign na no kwasi ade na che se eye ba kwa no wo no anka se gina ho no obetwere wo esoro I don't have time for your silly assault look at me and judge yourself never compare yourself to me anyway and aba kon so che se ne yiri kuta mic gina ho no and no so mo twere wo esoro SM you are a calipo before my husband and emoji wo mo sere ye na gina ho papa Agya Nkuto ne yire ono so de no ji and omo enso so ede church members but one say this is a Sunday and look at how God has really blessed us with sons and daughters. This is a work year of God prophet Agya Nkuto founder and leader na ebiemo enso so omo sade baba to honum twro ye ese the joy of the people alone makes me happy. This is church with good leadership. Still all power belongs to God. O share poster womo de ba fiti endra ya na to so womo abobo eso a could it be so oma you willing and I say like oma you ready say yes a computer man de ba womo so de be hia nti no enya de say entokowe eto ebetimi etwa na wo foto bi a wo di ama womo na yemfa ensi me the computer Agya Nkuto make say Agya na oto ye no ano ode no do Agya no ebi o oto a na sandane na ba ba wo okay because wona akwala wo nchen a wawu me de aka me nko tangents na okoye
na utie post na Agya kan na che say mo Nyankopon incident say mo amokomo Nkuto me dia computer man na enim no nti me dia meka say ja no oyakola obenyi obehu udi na chi a obeka nsema yenka ehu hia na Agya Nkuto so na peace with obana wawu no the family na timi kwa yi na wan kwa yi a meanings e be reading to it na doso wan hwe yi a wa sorry no gua na eba begu gua na eba begu abusia na wo so wadwen chefa ensem no odi abeto your comment section like your videos na share on all the social media platforms so media ene Agya sika pa makram